turabaramukije mwese bakunzi b'ikiganiro Haracariho Ivyizigiro, bakunzi ba televiziyo yacu ikabagwanyu Haracariho Ivyizigiro TV. Turashimiye cyane wowe umaze kugira subscribe cyangwa sabone kugira ngo kino kiganiro igihe cyose tugishizeho kugira ngo kibashe kugeraho mu buryo bworoheje. Imana iguha umugisha. Tugiye gusangira ijambo ry'Imana dusoma mu gitabo mu cyete cya mbere Paul yandikiye abikorinto ibice byaho ni 12. Turasoma murongo waho wa 13, dusome n'umurongo w'26 ndetse n'uwa 27. Bibiliya iravuga ngo kuko muri mwemu umwe twese ariho twabatirijwe ngo tube umubiri umwe, naho boba abayuda cyangwa abagiriki, naho boba abagurano cyangwa abidegembya, kandi twese twanyweshejwe mwemu umwe. Kandi urugingo rumwe iyo rubabaye ingingo zose zirababazanywa nabwo, cyangwa iyo urugingo rumwe ruhawe icyubahiro ingingo zose zihimbaranwa nabwo. Namwe muri umubiri wa Kristo, kandi umuntu wese wo muri mwebwe n'urugingo rwawo. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Turafise teme cyane ijambo ry'umutwe tugiye kuvuganaho riravuga ngo umubiri wa Kristo cyane umubiri umwe. Turi umubiri umwe muri Kristo Yesu. Umukristo wo muri Amerika n'umukristo wo muri Afrika bose n'abana b'Imana, bose n'abakristo, bose bafise ubuzima bumwe nk'uko twabwakiriye biciye muri Kristo Yesu. Birababaje cyane kubona umwana w'Imana cyangwa umukristo ariko avuga nabi abandi bakristo bagenzi babo. Birababaje cyane, biranatangaje ahubwo kubona umukristo yubahuka akagenda kuvuga nabi umugenzi we, akagenda gucokora umugenzi we. Birababaje cyane, biranatunguranye ahubwo biteye n'ubwoba, kubera turi umubiri umwe. Iyo urugingo rwawe rumeze nabi ntabwo warukata ngo uruvaneho, ahubwo ugerageza kurukora kugira ngo rubashe kuba rwiza nk'izindi ngingo zose. Iyo wakomeretse kwino ntabwo wacurica ngo urivaneho, ahubwo ugerageza kurikora, kurivura kugira ngo ribashe kumera neza. Muri Kristo Yesu birivuga ngo amacakubiri y'amoko mu Befeso ibice byaho 2 uhereye ku 11 birivuga ngo amacakubiri y'amoko akugwaho n'umusaraba wa Yesu. Yesu yaje guteranya abari baratandukanye, baratatanye, bamwe bavuga ngo turaba. Yesu yaje kuduhindura ikintu kimwe. Birivuga ngo muri Kristo Yesu twahindutse umwe, twahindutse umubiri umwe. Nta bayuda, nta bagiriki, nta barundi, nta banyarwanda, nta bakongomani, nta batanzania. Muri Kristo Yesu twahindutse ikintu kimwe. Ubundi umukristo yarakwiriye kugenda mu kindi gihugu, yarakwiriye kwakirwa n'abandi bakristo bagenzi babo, kubera muri Kristo Yesu twahindutse famiye imwe isangiye umuvyeyi umwe ariwe data wa twese. Mu Befeso ibice byaho 4 batubwira ngo hari umubiri umwe, hari mwemu umwe, hakaba n'umubatizo umwe, ariko hakaba n'ukwizera kumwe, hakaba n'inzira imwe y'umwami wacu Yesu Kristo. Bibiliya avuga ngo girira neza abantu bose, girira neza abantu bose, fasha abantu bose, tabara abantu bose, ariko cyane cyane abo mu nzu y'abizera. Ubundi umukristo imbere yuko ugurira uriya muntu ataramenya Kristo, imbere yuko ushorera uriya muntu atarizera Kristo, wagombye kubanza gushorera uriya mukristo mugezawe. Imbere yuko ufasha uriya muntu atari mu nzu y'Imana, ataramenya Kristo, wagombye kubanza gufasha umuntu yamaze kumenya Kristo, uriya mugenzi wawe, kubera urya n'urugingo rumwe hamwe n'urugingo rwawe. Muri Kristo Yesu turi umubiri umwe, kandi umubiri umwe ufise ingingo zitandukanye, kandi buri rugingo rwose ruri ku mubiri rurafise igikorwa gitandukanye n'ikindi gikorwa. Amaguru arafise igikorwa cyayo, amaboko nayo arafise igikorwa cyayo, n'amaso nayo n'ururimi nabwo rufise akazi kago, ndetse n'amatwi nayo afise igikorwa cyako. Hari inkuru imwe numva no basangiza
sinzi igitabo yari yanditsemwo twayizemwo muri primaire. Iyo nkuru yavuga ku muntu yagiye kuhiga mu ishyamba, yubukira ku nka, arangije arayica. Mugabo rero iyo nka amaze kuyica, ibihimba byose by'umubiri bitangura kurekaramo. Amaguru uti nyabuna ni jewe ntangura gutwara umuturi muniniya. Ati kuba nka mwayifashe, ni jewe natumye muyifasha, ni jewe natumye muyifata, naswe kuhasiga utuguru twanje. Amaboko ati wowe ceceka, kubera ni jewe nayifashe nongera ndayibaga. None we wumva wakoze iki? Amaso ati mwese muhore, ni jewe nayibonye. We wari kwiruka ugende utabona, we wari gufata ibyo wowe utabona, ni jewe nayibonye, ni jewe ntwara umuturi muniniya. Iyo nkuru irabandanya. Hanyuma amatwi nayo ati nyabuna nanjye mu muturi munini, kuko nije nayumvise. Ati we kazibe nta nico wadufashije. Umunwa nawe ati nyabuna nije ntwara umuturi munini. Ati we kazibe we nta nico wakoze. Ururimi ati nyabuna nanjye munyibuke, nije nabahaye inama ingere muyifata. Ati nawe ceceka ntaco wadufashije. Inda nayo irashikirwa. Ati nyabuna nanjye reka nanjye mvuge. Ati ubundi nanjye mukwiriye kumpa umuturi munini, mukama nkirira, mukama umugabane munini. Bavuga ati we ceceka. Iyo nkuru ivuga ngo byavugiye rimwe ngo we ceceka, wowe nta nico wakoze. Inda nayo irihorera, iravuga ngo reka ndebe kanihorere ndabi yo mubirangiriza. Mumaze ngo ku masaha ya nimugoroba amaboko arareganuka, amaguru araregarega, amaso ararerembuzwa, amatwi acika intege zo kumva, umunwa mubiri uko nyene, inda kubera yari yase bari bayimye. Kiravuga ati burya rero twimye inda icabikora inama. Biravuga ngo twimye inda ariko yamara niyo byose biherera. Mugabo rero iyo nkuru sinari ndayivuze kugira ngo umenye iyo nkuru, nari nshatse gusa kubwira umenye yuko muri Kristo turi umubiri umwe nk'uko ijambo ry'Imana ryabitubwiye. Kandi buri rugingo rwose ku mubiri rurafise igikorwa. Amaboko niyo vuga nk'amaguru ntacyo amariye, n'amaguru nayo niyo vuga amaboko ntacyo amariye. Paulo yarabivuze nuko nashatse kubisoma, yavuze ngo hamwe umubiri wose uza kuba amazuru, mbega kumva kociye kuba he? Mbega umubiri wose uza kuba amaso, mbega kumva, kureba, kuvuga, gukora, gutambuka, byociye biba he? Urya mwene so nuko numengo ntacyo amaze, burya arafise ikimaze. Urya muntu nuko numengo araciye bugufi, mengo ntacyo akumari. Birashoboka ko ataca kumari, ariko ari abandi banakimari. Urya muntu ubona umengo ntacari, burya Imana yamushizeho ibona ko afise ikimaze. Pasiteri yitwa pasiteri kubera intama ayoboye. Rero mwari majambo atantama nta bupasiteri bubaho. Rero umuvugabutumwa agirwa umuvugabutumwa n'Imana, kandi agirwa umuvugabutumwa n'abamaze kubwira ubutumwa. Ndavuga perezida agirwa perezida n'abayoboye n'abatwara. Nta perezida nta bene gihugu, abene gihugu batahari nta perezida ashobora kubaho. Rero umuntu wese agirwa uwo ari we ndetse n'undi muntu. Rero urya muntu wo hasi aciriritse, burya niwe ariko aratuma bari abantu bari hejuru bapiriya baduga hejuru. Ariko rero kandi hari abantu bafise inzigo, bafise n'ishari. Iyo babonye umuntu yaduze hejuru bagerageza kumurwanya, kumucafuza, kumuvuga nabi, yabikoze uku, yakoresheje ibi, yakoze ibi, akora na frimasoni, akora na eliminati, amajambo menshi abantu bakavuga kugira ngo bamuhundeho, bamusubize hasi. Nico kibazo dufise na cyane cyane muri Afrika, hakutezanya imbere ahubwo turagwanyana. Iyo umwe afise ubwenge kugusumba, uvumengo wamurogesha, uvumengo wamuroga kugira ngo musubize hasi. Iyo urugo rwanaga gubase neza, bakundanye n'umugabo we, umumengo wabasambura, umumengo wagira ibintu nyene byo kubateranya. Iyo fiança yanaka yaryoshe, uvumengo wakora ibintu byo kuyisambura. Iyo urugo rwanaka ruryoshe birakubabaza. Nukwiriye kubabazwa nuko abandi biriko bigenda neza. Ico umuntu abiba nico yimbura. Nibare uryohererewe imigisha y'abana, nawe uzaronka abantu baryoherererwa imigisha yawe. Birivuga ngo urugingo rumwe ruhawe icubahiro.
ingingo zose ziba zihawe icyubahiro. Kumva umuntu amaze iminsi 3 ngari karasengera naka ngo yugaza ibintu byiwiwe, we uzohasiga ubuzima. Nta muntu yugara iby'Imana yuguruye. Mana yuguruye nta ugara, kandi yugaye nta ugurura. Nifite ijambo rya nyuma ku buzima bw'umuntu. Gusa rero Satani arakunda kubemeza ko biriko birakora, ugasanga umuntu yenda gufira mu masengesho asengera abandi nabi. Mana ndasenga irya ntebe ya naka, no, wigwanira iby'abandi, gwanira ibyawe, ko ari byo wasanga ibyawe ari byo byiza gusumba izanaka. Kwikoranira imitwaro nk'akarorero, dufise umuntu umwe kumure mu ishengero ryacu turi abantu 10. Dufise umuntu umwe afise ikibazo cy'umuriyoni, arashaka gukora ikintu business y'umuriyoni, afise uwo mutwaro. None turi abantu 10 muri yo groupe cyanye muri yo societe cyangwa muri yo shengero cyangwa muri yo ministeri cyangwa muri yo groupe, turakora iki? Cya tuvuga ati umuriyoni nta muntu umwe yo umuha hano, ariko wewe urashobora kuronka 100,000. Umwe undi akavuga ati je ndashobora kuronka desa, undi ati ndashobora kuronka 50, undi ati nanje naronka 50, undi nanje naronka 100. Hanyuma tukayatororokanya, uwo muntu umuriyoni tukuyemo. Undi aravuze ati jewe ndashaka kuja hanze, nifitiye passport sinzi aho nzashikira. Turi abantu bangahe, turashobora koroganiza uzinanye nabangahe na uzinanye nabangahe. Je hari abo tuzinanye bari mu gihugu runaka, ati sawa abantu muzinanye brabukungene ubakonekita n'uyu ashaka kwijabukira mu mahanga, aronka hazashikira n'ingene bizagenda. Ko niko kwikoranira umutwaro. Ntabwo ari kugenda ngo mbwira iwawe imeze gute, hanyuma ngo nende ugo musozi nirigwe ngusengera, navyo birakora. Nivyo kwikorana imitwaro byo gusengeranira navyo birakora, ariko na cyane bariko bibanda ku kintu cyo gufashanya, cyo gushigikirana, cyo guterana intege, apana gusa gufasha mwene so mu magambo gusa, ahubwo no mu bikorwa. Turo mubiri umwe muri Kristo Yesu. Birababaje kubona umukristo agenda kuri YouTube, agenda kuri Facebook, agenda kuri radio, agiye kuvuga nabi pasiteri, agiye gucafuza umurimo w'Imana. Nivyo pasiteri wawe nivyo yaraguye, nivyo yaragukoreye ibintu bitari byo, ariko wibuke ko ari urugingo rumwe mu ngingo zawe. Kandi rero ikibabaje rero mu bantu nuko umuntu yakugiriye neza, iyo yagufashije agakora ikosa rimwe, iryo kosa ritarifuta ibyiza byose. Wari ukwiye kwibukira umuntu ku byiza yagukoreye kugira ngo ibibi nubihe ikibanza. Abuno munsi rero turayi ikibanza cyane ibibi. Wari uzi uko Imana iza kuba ifise ikibanza kininiya iha ivyo dukora bibi, ntabwo ibitwemera, nta kintu bidukorera, ariko Imana irirengagiza amanyanga yawe, kirengagiza ingene bimeze, ikagusha imvura kuba binabeza, ikatsa izuba kuba binabeza, ikatugaburira twese ititaye unaka n'uyu naka n'uyu. Hari abantu banka kurongoza abana babo ngo yahariya ntiwaje umwana wanjye, wariya naba unabaki, bariya naba nabatwa nabahutu, bya n'umutusi cyane yakubaka burya bameze uko. Amoko mu bana b'Imana ayo ntayahari. Nubona idefo ya mugenzi wawe, Imana ikweresa ibintu bibiri. Icambe, Imana ikweresa ya defo ya mugenzi wawe, kujya kibazo ca mugenzi wawe, kujya kunanirwa kwiwe, kugira ngo ijya nzira yanyuzemo akananirwa wewe ntuzayinyuremo. Inzira ya kabiri, Imana ikweresa kiya kibazo cye kugira ngo wowe ugikemure, kugira ngo umufashe ukivamo. Nimba ataburyo ufise bwo kumufasha ukivamo, musengere cyangwa umuhuze n'undi muntu yashobora kumufasha. Muri Kristo Yesu turi umubiri umwe. Nta mpamvu yo kugwanana. Biratangaje kubona mu ishengero hama intambara bakubitana. Abakristo babaye n'ingererezi no musaraha ejaraha, usanga z'amatorero yose yumviriza bose, akurikirana bose, niumviriza bose uzotakaza bose. Kubatakaza gute? Kubita ibyo bavuga byose ntabwo bizakubaka ku rugezo rumwe. Imana iguha umugisha. Reka dufate umwanya wo gusenga, ariko ukwiriye kumenya kurya mwene so muvukana, murabavukanye, ari urugingo rugenzi rwawe. Imana iguhezagire cyane. Data mu izina rya Yesu ndasengeye umwene data aje kumva ijambo ryawe, riratubwiye ko turi umwe muri Kristo, turi umubiri umwe, twanyweshejwe mwemu umwe. Ndamusengeye muri we hari amoko y'abakina baki, ariko rero
ino saha aratahuye ko muri wowe Kristo kamacakubiri yose y'amoko yahinduye ikintu kimwe. Urakoze kumutahuza rino banga mu izina rya Yesu. Mwuzuze urukundo, mwuzuze amahoro. Nabona mwene se nabonemo ikibazo ahubwo abonemo inyishu. Urakoze mwami Imana, suka urukundo n'ubumwe muri aba bene data. Urakoze ndagushimiye. Abagwayi bakire, ababoshe babohoke, ibidasanzwe bikoreke mu buzima bwabo mu izina rya Kristo Yesu, amen. Mwarahezagiwe cyane. Mwibutse gukora subscribe, mwibutse no kupartaja rino jambo ry'Imana ku bandi bantu, ugira like cyangwa commentaire ugize ikibazo kuri nyigisho, tuja tuzisoma tukareba ingene ibintu bari ko biramera. Niba ari kibazo wagize turashobora kuzakora video yindi yishura ico kibazo cyawe. Nuje ureka kwandika ari ya munsi akabazo wagize. Imana iguha umugisha. Wifuza gusengerwa ku mutwaro wari wose cyangwa ikibazo icari cyo cyose ukeneye kubaza, WhatsApp yacu niyi +257 65 986 540. Mwarahezagiwe cyane.